Uamele ka Mawlai ula banjur Paidbah ka Mawlai constituency kumju Paidbah ka jilla banai Injek Tika Iada na ka Jingsaphriang u COVID khat khandai ulong ba umdon da uweipat u atiar banyakhun yo COVID khat khandai lai tangu Injek Tika u bakidon kam bani ai bante lakam ya kan ka Jingsaphriang jong bajlahi barakwe gidon kam ban ai ya kan ketika COVID-19 tika coronavirus nimde banada jingi bantiang Pani sokemen hang ni kepor mata habang dan mereka bagi press ru ajan 99.9 lagi press ru kada ban ai yang mendayo ya ketika COVID-19 kamut nak le jingi sosngan para mangi gede beri gebal ai tika de laknong yang ngila ai jika protection dala di dia badan hapring jingi babun ki pan ai kajing kerpat na kada jonga ngidon kamban ai kana boleh bagi dah ancu anu sa gawe Pekumpul lomata hapo US bat hapo UK kibrio kimbiade chi kam gujam kimdeng masuk namar ba khambon kalong dang le jiki rap ai mata ya kan ya ni ketika covid ketika coronavirus ba khambon lagi ada second dose tika sosngan ha bandak le jiki kalong ba kidlak na like kalong na kajing jimstam jong ni coronavirus di hapdeng jong kata ki Paidbah kin kam banting mansir Haka badi bakani ndangi pe hapo India kadang wajar tam kibri ai ya ki ai ni ya ketika covid pada khandru kurur tam na khandru kurur tam mata tang sawajar tam kibidan ke mile sentam di hapo jong jela jengiru ki babun da kila lanong tang hapo iskal da gila kin ai de to don hani yang tai biang de overall hi na kala iklan ki shat ki biang kibit namar ba kani ke vaksin hi gimana kalau benar dia jungi benar efek kalau ke jirap nam ta jungi boleh kidun kilong keme kita propose nam kata khandai post nam kata war hapring jong kata jeki kwa agi vaksin benar ki ai nama ke su kalau ke jong jingeda nam ta jong ni kon ki jingeda komersial berpa bakso hau hi berokwe pamaki ba prapo khandai post nam dan jeki kimile di besok kanu tam mengile ki bedang kibang khan ng shat bagi scam kalong ka jingda namar kumba kalong matahi kadawai ke bangila ban penhiar yung kunyang yung COVID-19 hi kadetang na ka vaksin ka bangila beda pada ka juga por nakleng jong hi kwa ban pil sik Paidbah ngin hap na da ji banding ka mas kata ka banding kong mo hap ban metin ya matai ka social distancing maka jingker pat jonga ya hak tu yeng ke bedan ki yeng ki baskosi Markedan betul ngisok kemen agni kisni bagi beliau hadin menagaliang jauh sarkar larai dan menurut baklat hakayi ngisem jongki arfongut ngin arfongut plus nota gidon giyeng bangsa karong mendon kam Asia mendon kam Aikwai mendon kam belum pikani kedi kum kawai lagi benta kabang ngila ban ya kaban penuna menta yuni kunyang Jepang deka jingker pat nagaliang jonga ya baru ki Paidbah kam tam konsila jom baca baru mata habadan menun wakla nakaliang jungi gin pentin ya protokol ke bangsa ka ong deng mas arfongut mde mendisha mde bani bampa mde basong slam kanang bale kanang bani melong infected along apa deng jongkani